Menteri Rang Badu Jong Narendra Modi ulah pli patba ya ke Utkash Odisha Make in Odisha Conclave ha Bhubaneswar mentagasngi. Ke Utkash Odisha kadai ke jaka bapau nam Jong ka jingbei tingka ha ke perthai bela penyat da ke sorkar Odisha. Ka bertemu ban bu hakmat ya ke jela kum ke jaka bei tingka bapau mat ke jaka Jong ki karkhana ha India. Haba ajingkran umudi ula ong baki India ba Shaphang Mihngi kedai ke Bynta Jong ke roi kepar hakeri hakaba ke Odisha kelalong ke Bynta Bakongsan tam hakani ke jingya lenti. Palat nyo hajar ngut kinong mi khmat bakentup ya ki nong ilam kubor kinong bei tingka bat ki nong seng karkhana na India bat khat arngut ki weipat na ki wei kiri kilawan banishim Bynta lang hakani ke jingyelang. देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते हैं।